Wok, ngamok. Usaha disiksa. Ngomong naon sih? Ngertiin tuh nenek. Entah naon sih nenek. Ada ditembak sana ini tuak. Pasrah. Tanah ini. Jadi lu apa sih? Jelok apa mbak? Ya oke. Ini jelok apa jelek? Sok. Itu nanti. Rintik mas, Banyumasannya. Rintik Banyumasan. Geus budakan kau. Itu nanti saha tak budak. Neneng mendem budak cirik sih.
Yang karena mau gitu lah.